Ndakunyita ugeni mwiroreri wa tabarira twendete ya menya kihoto giaku haha niho twamukagira utaramu wa kiwatho tugiteithiririo ni mawokiri megatu na haha matiturihagia ona ndururu ni munyaka munene atia ni twirigo haha tabarira-ini ingi oteno na tukiigua cia ndigano tukiuga ire ruoma no mawokiri magitutariria nyamu metire divorce no makihitukira handu metire separation haria tutataukirwo uka mwiroreri umuthi tumenye separation ri nayo ri kiwatho ri ni ndu na nigetha ndeto ino ithirane wega ni gikeno kinene kumukira wakiri Kiremi horo waku ni mwega muno kuria abantu ba miru mekuga atia ni ega gutina thina gute mantu ni mwega thengio muno ni undu wa gutugenera undu mwena wakiri Purity Mureithi wakiri we mwega ndi mwega waithera ni ngatho nawe ni undu wa gukorwo hamwe na ithwe na tondu ya mundu umwe thiagirwo gutuka ni gikeno na makiria kumukira ageni aria matugeneire thiini wa studio Shainoro TV muri ahoro gethie mwiroreri amenye ni murikitie gwikinyia ni ngatho muno na ni mwiroreri ngwire ngukorwo ngigutereva njitagwo waithira mwithirania wakiri Kiremi wa Muturi tondu twaria cia separation tatuhutirie kiwatho ni ndu separation ni undura wikarikikaga andu maraguranite kuringana na sheria, that is kuringana na civil marriage. Watu kantu matikwe kusana ni ntu aitumi tofauti na makeigwa matibota kuthie na mbere na gwikara bamwe ngurano niera makabanga ni makwenda gutigana kogu makenda omuntu ekare gwake matigekare bamwe kogu nimetikiriritwe kuringana na sheria either marode iretagwa informal separation kana iretagwa judicial separation takuga niyo mwingwa mutirite through application ya court no mwitenge kumana na mwitenge omuntu ekare gwake kana mukarotha iretagwa petition ya court that is judicial separation muka apply court court ikamurenkera order omuntu akabata gwikara gwake inyo itagwa separation antu maguranite lakini tekuga ngurano kana marriage kuthira no marriage roabo lakini kama wabanga omuntu ekare kando no ria ungi yes wakiri Purity Mureithi haha turerwo ni andu eri mahikanitie mona matiraiguithania thiini wa kihiko kiao o mundu ikara gwake turari uhoro wa mari rungu rwa nyumba emwe o mundu eciria uyu akomage mwena uyu no uyu ngiakomage mwena uyu waithera separation ikoragwo ni mani muratigana mutiwikara nyumba emwe na togo wakiri Kiremi auga ikoragwo maita meri no mukorwo ni mwaiguithania muri inywere na niyo ameta informal separation ati ni mugutigana no mundu wikaraga gikando ningire he agira mangio ikinya ria guthi goti-ini mauge ati ni makwenda kumika separation trameta judicial tagwa wakiri Kiremi auga na mathi ma petition na mauge ithe twenda gutigana na ugikinya ikinya riu ria kuga ni murathi goti-ini watho naguo uroraga separation yagire gwikara ihinda rigana atia separation ke watho yetekiritwo gukorwo ya ihinda ria mieri 12 that is 1 year koguo ingihitukia hau ri ni yaruga gutuika separation ni yaingira kundu kungi korwa tuika ti separation hau no ruhe ikwaga ndiganire ya fiu no togo wakiri Kiremi auga separation ndetharagia kihiko kihiko ikorwo bado giki kirio hau separation wakiri Kiremi ndaigua tari mundu kuheo rio ngimweke ambe akahuhie riera ria na hauja na wauga atiriri tari andu maingirite kihiko kia muthemba muna ni kuga ti hiko ciothe cingitikiria separation ti mithemba yo njiguire wauga civil marriage ni kuga tu muthemba wothe wa kihiko utamburitwo separation ni watho wana iko insi wana ngurano insi ni ikora ina separation lakini ira ikiriritwo binya muno ni civil ni ndo mawatho maria maribo civil ni uhiki wa muthemba uriku ura muthisa kwa registrar mukaguranira nau na mugasaina nau na mukarotha mount menyu nau kwa registrar ino etagwa oguo turari uhoro wa kihiko kina certificate kila kiruthiritwo kwa registrar oguo ni kuga wakiri Kiremi
ukiongerera hau ni maundu mariku maya matambũrĩtwo ni watho ati no matume gucungĩrĩria gukinyĩrĩria andu aya eri matuike ni metikirio guthii nyamu tureta separation ndigano yo ihana tari ya ihinda tamo cruelty gutuika kwina maundu ukuruthira muntu raungi matimega makumukinyĩrĩria na kwina andotari watogwa uga kuthie kurutha maundu ma nyamwira ma intimacy mundu kuma nja wa kihiko wa kingo decision ni agwa gutuika no thamite mucie for a long time for 3 years watuika and you have decided the marriage you have no interest in the marriage tondu ndigwiciria mungiguithania na mundu agithie murimo kuruta wira kana guthoma hau iyo no iko decision asa ni utiurite uria ungi ati no thiete ukaumagara tu ukathie utiugite alafu kwina after decision kwira itagwa irretrievable breakdown of the marriage ni gutuga mwina differences kana makurukani manene muno ona mukarutho atia mutiumba gwikara bamwe mutingiguithania ona mungiko atia mutingiguithania itagwa irretrievable ni no serious muno ugatuika pura mwikari wana mutiumba gwikara bamwe mutiumba kwigucana na ibanini initial ground ya nene muno cia nyamwa cia separation no ta cio ground ya cia divorce koguo tena nkurani ya reasons kana itumira igituma muthie separation na ira igituma muthie divorce only that in separation nikamukora murenkeretu nafasi kana kanya muonekane kana temperature ni ikuthie ndi kana ni mukuhucuka kana ni mu cool down ni mugutuika soba mubote kuthika muonekane kana ni mubote kwambia kwananiria ringi mukareconcile mukegucana in no purpose ya separation yes wakiri purity ndeuria atiriri tondu no mukihane ta mwahingicana mutumia ugereke nyambe hutateri na mathia muno ciumia igiri kana tiguo agathia gakora gutiri mwega othe ni mahanaine ndeuria niki kingituma gutuike ti kihiko muravunja ni kahinda kanini ka mundu kuhuhia no mutuike ni mwarehe igoti thiini wa nyamu yo tureta separation thaingi ni ukoragwo advisable kurehe igoti makiria muno ni tondu wa riri umonye hirisha de kihiko andu ere makigira kihiko ni gukoragwo na indo cia kihiko na kana corona mawakiri mangi manario horo wa indo cia kihiko tondu ru wahota guringi gukumagara ta mutumia umagare ugacoka hindiro gacoka igwa no wa cool down ri ugakora ringi ya nyumba ni yekiri atia ni endirio kana indo cia kihiko ni ciekiri atia ni ciendirio koguo ri ni gukoragwo na fata muno makiria ungiona ni muratigana na mumenye mwina indo cia kihiko ni kaba either aikomureka informal mwabe mwandikanire muge atiriri indo ici ri itikahutio ona muno muthie na kwa wakiri mwandikanire muge na kiriko na mbere ya ira indo ici na ici itikahutio ni twatigana tutiratharia kihiko na indo ici tukunda cikorwo preserved na ungikorwo mundu ra muratigana nake wa ica ikuhi wina guoya ati ungigacoka ringi wahota gukorwo wonete oyete step ringi ya gutharura indo ira mwina cimunyitete hamwe ta kihiko ri ni ukoragwo fata muno guthii kweka judicial yo separation igoti-ini tondu ni gumu protect tondu hindira warehe itumi cia kumbere igoti ni rikoragwo na hinya ya gu protect tondu ni heanaga orders na hau ni handu ukora ukona tri no muheo order ya gu preservation of the indo cia kihiko tondu ni kuga atiriri gutire mundu no mwe wagatagati wa inyueri wina kihoto gya guthi kwendia kana gutharuria indo ria mukoto munganite mwe hamwe hindira mwari kihiko-ini koko kaige muno onaga mwe step yo ya guthie judicial separation mukendikanira oguo ni ukoragwo wina mweke mwega wa kuhota kugia na itanya kana mwihoko ati mungigacoka no ri indo ria mwari hamwe nacio ni mweka ata no mugakora cibaciriirwo wega no ningio hau ona mugithia judicial separation yo ri muririkane thiini wa kihiko to indo peke yake gukoragwo kwina cio kwina ciana horera oro hau mwiroreri na hau niho turi no twerwo atiriri separation ni kwira na umagara ona mweri wenja ni wikaga atia kwa ihinda inini mwiroreri horera oro haha ni tugucokereria kahinda gatari kuraya.